Tripura Engineers Society Nilongway sini जो तो 2023 ni assembly election elected online sini all respected MLAs the minister of no Borong Jafar Mani Panda Pilawang Hambaya Forest sini Tripura Engineers Society Honorable President the Honorable Secretary General the respected the organization leaders the members of now different political party ni representative donai by elected organization MLAs the minister of now omo hai player get together Borong Jafar ni bagi kaisa inisiatif nama ni bagi boleh bagi yang sini ani personally belai nam hambaya follow organize ini apno di sini indigenous ni koi je platform ti thaimani aba long time amo platform ni bising ti sini bangma different political plan bagi step namanya ba narok ni je initiative aba jong lai thangja kabang ma jarawana jong lukha aba bagi yang balai kana happy yang personally te narok no bahina balai kana hambaya faro te welcome player bus kan ba jong bak satanya samang tangani bagi jada mansa cuban te hambaya faro sini ora banda faisa paja sini honorable respected abo lai thangja sini senior most leader ni mana tamkai different political party yang mana hai pana di Angkasa Julai Bari Assembly constituency ni MLA kai kaba state government ni bahina kaisa cabinet minister yang respect was ni honorable CPI ni state committee ni general secretary hai kaba Shabrum tapuk ni assembly constituency ni honorable elected MLA sini sir Jiten Chaudhary bona belai kana hambaya faro dai hambaya pandai sini orang mo Pandaw Faithangzak sini state ni honorable tribal welfare minister sini da Vikas Dev Burma the respected sini taro state ajukta sini da Madhav Dev Burma te da Sanjay Malik Tripura te sini sini da Vishwadit College te respected the MLAs te baksa sapaya ko te phai domana kha khlayo jai ho gang bahina right time ang sapai malia ane kubama program kamani bagai anyway jotanana balik na hambaya faro dini program di disingte ani kaisa narokni jotani bus kamani kaise suggest tongnai ba kaisa opinion tongnai ani je siganga je views opinion explanation families ni ta Vishwadit College balai most important topic ko raise kiya jeta jeng only political party representative khangai MLAs minister apna jeng always depend khle chini society ba political party je government tongai a political party na majority se depend khayo jeta society sini putri por ni society ni thaniba sang ran khane mo samang tangani khetra sini dabok je engineer Tripura Engineer Society abo to total platform ya abo bisi kolongna te nangaro abo organization sinami te tiga tabung naro ni bisinga bo kaisa responsibility to jemon tini mahai program kaita different political party ni representative finance ni indigenous MLAs te minister apno get together kai kaisa program ya funani abo belai sini tamai hai kaisa good initiative
ते किसा हंगांकाय जोंनुगो चिनि सोसाइटी नि बिसिंगो जों तामानो इलेक्शन तो फायो थांगो इलेक्शन ने पदरे पर जरावा पदरे पर इलेक्शन जरावा जोंनुगो स्पेशली चिनि इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द एरिया बाबा चिनि खुंथाय बारनि एरिया वा जों तामानो हंगांकाय जे पॉलिटिकल पार्टी वा कैसा ग्रुप विन खेने कैसा अदर्स ग्रुप लॉस नाय अब तो कैसा ने डेमोक्रेसी नि रूल न अब जे ग्रुप न पब्लिक सपोर्ट खायो आ ग्रुप न विन खेने जे पब्लिक न सपोर्ट खाया पब्लिक ग्रुप लॉस नाय अब डेमोक्रेसी नि रूल न नुगो लॉन्ग टाइम लॉन्ग इयर्स जों माय नुगो खायो किंतु इलेक्शनल इशू खायो जों सिनि दफानि बिसिंगो जों पदे पद जागाव पदे पद जराव जों दफानि कक सलायो बेरे तमाहे बेरे गुड बेरे खना तम थब दफानि कक सदानियो किंतु वन साइड जों जदि वन सकान काते तामनो सिनि दफानि बिसिंगो पॉलिटिकल इशू न दिए जों एवरी इलेक्शन मूवमेंट तामो वायलेंस बेलाय खना कतरमि थांगो तबुक जे रिसेंटली जों इलेक्शन अंखा आं तो पॉलिटिकल आं जेफ्रा मिने पॉलिटिकल आं जे खायने बेले शॉर्ट टाइम से साना था गान जो जे जूनियर हाई स्कूल जे पार्टी आं तो बिलोंग खायो बा जे पार्टी आं तो रिप्रेजेंटेटिव खाया आं तो बेले आं थानि गोबां पजा दंगो आं पॉलिटिकल पार्टी आं जॉइन खायने जस्ट 2013 नि लास्ट बा 14 नि फर्स्ट डिग्री ओ जर्नलिस्ट में आं काबुक से पजन लुखा जेटा सिनि त्रिपुरा हवा पॉलिटिकल नि वायलेंस अदर्स स्टेट व जोंनुगो इलेक्शन नङि थांगो मेघालय अंगो मिजोराम अंगो नागालैंड अंगो आसाम अंगो जे बरगो सिनि त्रिपुरा हाय अमसो जे बिग वायलेंस पोजीशन बा सिचुएशन कोन दिने क्रिएटिंग या इका अमा हायरबनबो सिनि रेस्पेक्टेड सिनि त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी रखो जों माबना इनिशिएटिभ माननाय एनी पॉलिटिकल पार्टी लीडर में दंथंबा एमएलए सुनते मिनिस्टर लीडर आगो तलो खारि फिगांगा योगि थांगो किंतु जे बाराव तंनाय रक गांगा प्रॉब्लेम न अममा खायो फेस मा खायो जों तबो आदार सिनि जेता इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म दंबो जों लुखा तबो तनाहे यूनाइटेड टिप्रास ऑफ फ्रंट ने एक्टिविटीज तामो जों जे नीडी फैमिली चुगिया परिवार अपनी थानियो थांगै जों हेल्प खायो चुगाव नक तांगै रुबो कल काय रुबो पदे पर एक्टिविटीज हेल्प खायो किंतु इलेक्शन जरा फैगांगै नुगो तामजो सिनि बिसिगो जों नक सगलायै नक नि पदे पर माने खनै जत तमने प्रॉपर्टी विभाग सेस गा अमा हाय एक्टिविटीज नाले जों बोब्रो स्टॉप खायमाना अवश्य पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर अपनी दायित्वया रेस्पॉन्सिबिलिटी या जों सिनि ऑर्गेनाइजेशन ते जों पदे पर फंड राइज खायो अ फंड जों सोसाइटी और थांगै यूटिलाइज खायो बा पब्लिक इथनियो जों हेल्प खायो अ फंड नति जों पब्लिक न चुबावो नक तांगै रो कल कायरो पदे पर एक्टिविटीज परा माने द्वारा लेखा खायने आजागाव जों चुबावो किंतु इलेक्शन मूवमेंट फायकां काय एमन एकटा सिनि एरिया वा जे एरिया वा एकदम तमाने बिग नंबर सिनि बर रकनि प्रॉपर्टी ना एमन खाय नष्ट खायरो अमो काय खति तमाने डेस्ट्रॉय खायरो अब सोसाइटी वा सिनि इन फ्यूचर नि बागै दलाय डेंजरस अवर रोड अब नि बागै आं हम्बल रिक्वेस्ट खाय सिनि रेस्पेक्टेड जो तो सिनि पॉलिटिकल लीडर तंगै रफना ते सिनि स्पेशली जरा सोसाइटी नि जरा तमाने लीडर तंगै रफनि थिनिवा एनजीओ संथम बा एनी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चिन बरमनि जरा प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटीज रान तंगै रफनि थिनिवा जों अमो हाय एक्टिविटीज ना एटलीस्ट जों स्टॉप मार्क लायनाय जेमन आनि तबो लाई थांजा सिनि तमाने जुलाई बरे अब पॉलिटिकल नि कोकिया जेहेतु सोसाइटी नि कोक फायमाने बा आनि सोसाइटी नि प्रॉपर्टी जेहेतु लॉस समय तमाने ननुगो बा डेस्ट्रॉय हुई तमाने ननुगो आनि सोसाइटी नि बरक जे प्रॉब्लम जे प्लाई तबो अबना आंकोक मा सनायले पॉलिटिकल पार्टी का ओली कोक्सी तबो गानि जुलाई बरे असेंबली वा आंकोनो आनि बरक नि एरिया वा कायसा 1 इंच सिफना आंकोनि दिना वायलेंस संनानै आंके बनो इंस्ट्रक्शन दिया एवं कोबुलिया अ इलेक्शन परे बा इलेक्शन अब गानि हेबी कारण जों जदि पॉलिटिकली इंटरेस्ट नतुइ जों जदि अमा हेबिना जों कंटिन्यू दं थांगाय सिनि फ्यूचर जे जों जे यूनाइटेड जों जे रिप्रेजेंटेटिव प्लेस जों जे इशु नतुइ कक सामने अब कोन दिन अपन जों जागाव सबायनानै सम्भव नंला
ang bekadu kongnai te khauja bekadu kongnai te khauja bekadu kongnai omo haite jeng separate sini nahar munggo jeng sogele nai aboni bagi narok ba jehetu narok ni belai responsibility tongo ba narok ni ko khnawo je jagawan ne tamai employee rok jemon ne para protekta para taba ani para khauja engineer tongo ba khauja doctor tongo kaga apar ne boro belai respect riu belai সম্মান do belai boro riu nori kok jago thangri sakang kang nori kok accepted nai society ni bagi ngetegal digilo na sang political party ni leader na depend khayawe jong society ko one way one voice one system jong o ideology jong every political party ni tamai omo hai activities jong tamane na jong stop kane ni every NGOs organization lok jong united mangnai next election isini kuno political party na jong era ko Biden jong na dia abo chini motto na platform mas mangnai bas nam kang ka better nai abni bagai anyway bas kanggo jeng jaramang kan ka kok selain na sini tumahen tabok jehitu sini ani sakpang bahai na belai kana tumahen suddenly high ani kuno pre-plan kare kuno one subject kare kuno tumahen kaise vision kare just party o tongo party na bahai ke set thailan thana party na bahai ke ram thailan thana amai policy o just sini borong manang sai si te borong ni ya gulo party ni तुम्हें activities ना ang just pick up hai telangan hane ang jo tanah tui party ni je tomani jorani dan apa na ang khanja kai telangan hane one sobi just samang tangai jong tomani jorabo suddenly om hai तुम्हें election contest ma khainai je state government ni kaise important तुम्हें responsibility wa ang mai asana abani kuno khop sikre अब suddenly om hai hui thangka abuna ang kha khlayo sini kabok kaisa government ni responsibility person nongoi ani ani personally ba government ni nongoi joto sambab jang sini engineer association nonge any kind of problem ta ang jasek mana ar jagawa ang cooperate kane bagai full ani support ta karante kaisa ang kaisa sini jara government jara employee tongnai rok engineer association ni bisinga tongnai rok jeng momo kaisa moi tamana rok nai government ni representative kaplong government ni jara responsibility wa political party ni ngai responsibility ti thangnai rok ka porok ka public represent public ngai sisung narok atmen government ni samang tangani jara government employee tongnai rok kan narok ka public ni servant public ni joto kisu development ni samangna jeng setik babe jagawat langi pusat nani obongka sini tumahin government ni employee ti government ni tumahin je pada je daito ti asoki tongnai sini jara elected jara MLA sangtong minister ongka jengka public representative aboni bagai jeng public ni joto kisu nangkuk mani ba je kono problem to jeng jodi abona solve kane ni gangkai jeng norok nobo nangko employee nobo nangko engineer nobo nangko public ni servant our most important our bagai jeng jata mansak sengno ni problem no jeng ini kind of problem jeng bus kanggo jadi ajai kangkai ani personally ba ani pokhengai ba chini bodol ngai 100% rak support manai ebong cooperation manai om sudara kok sawina ani kok nangor mathaka sini respect ke bang mandi interest hajak kanggo jeng boro ni dising ti sini nangkuk mani kok manai jatana hambai engineer association long